Sanibonani bafethu. Abo today ngifuna unitshela bafethu ukuthi awona le situation yana lady iprevela abantu abaningi ukuthi umdali mayethe yes akasekho zophikwe yibo le nto leyo. Even abakini bafethu abalele. Kabevumile bavumile bafethu. Abantu bangazonda, abantu bangakhuluma negative, abantu bangenzani angeke ba change lutho. That is why like uma umuntu wamela ukuthi whatever yenzayo uyenzisise and ungadawuthi lutho. Into mangeyakho izofika kuwe. You understand? Nale today was at the Stambo's office. Yibo leyo nto leyo. Yangithola khona lapha ngihamba khona bembonisa ke le mission yakhona le yenza khona namasweet yibo leyo nto. Nawo ube waposta pa TikTok ke pizza stock shoot esikhulisa senziwe yibo leyo nto le sama plastic leso ukuthi hayi kahle kahle seke phakathi ne building ngiyangithola samhalalisela thina abafana nathi because thina sinanhliziyo ezimba face masibona omunye umuntu especially umuntu omnyama makenza ukuhle especially ingane ke unalate bafethu makenza ukuthi thina sikhuthaza because thina hlezi sibona izingane bafethu esiphoxa abazali bazo outside there izingane ezidla ama drugs izingane bafethu eziyeka isikole izingane bafethu ezingenzi into ezobabeka ebomini obungcono kusasa but masibona izingane efana noNaldi kanje iphusha ngendlela ephusha ngayo thina abanye siyakhuthalwa yibo le nto leyo yeza ubhuti wakhe nami ngiyajabula nje kakhulu ukumbona ephusha ngendlela aphusha ngayo ukumbona la ekhona njengamanje kusho ukuthi sekuningozayo bafethu as long as naye ezimisele saphusha sasebenza umdali makethe yebo akekho ethi cha bafethu no abantu bangazonda no abantu bangenzani kodwa umdali makethe yebo akekho ozothi cha ukutshela nobathi abathakathi bakhona bahamba ngomshanelo o-advanced or bathakatha ngenye indlela e-advanced umdali makethe yebo akekho ozothi cha bafethu ngitshela nobathi umuntu akhona usebenzisa umuthi ongakanani umuthi loyo nawadalwa umdali yayibo leyo nto leyo so angeke uhlule umdali ukuthi abosisa abantu bakhe yayibo leyo nto leyo so I'm very happy bafethu ukubona uNaldi aphiwa bafethu akeleze ngakulo and elibambile edili lestambo leli bafethu yayibo leyo nto leyo impilo yakhe ya change forever now and ingathi angaba focus even more manje push even kakhulu and I drop nala ngoma emnandi liyana ukuthi yena bamshanga match ngiyayifuna la ngoma la emnandi ngendlela eyisimanga u drop Naldi aphiwa bafethu sibheke likhulu kuwe bafethu uyazini kulonyaka 2026 kahle kahle into engiyifunayo kuwe bafethu ngifuna excel ngendlela eyisimanga wenza izinto zenzeke ubabonise ukuthi it doesn't matter ukuthi usuka kuphi uphuma endaweni enjani abantu bakufila kanjani abantu bakuzonda kanjani inzondo yabantu doesn't mean ukuthi angeke uyenda ebomini and inzondo yabantu doesn't determine your future yibo leyo nto leyo so bafethu nawe nalapho khona ngifuna uphushe mfethu nani bafethu ufuna imvoteleni plus ikhasakhe sesophela manje kumatro awards sewezovalwa votani bafethu votani lapho bafethu votani lapho ingane mayibuye nazo izicoco lezi zo3 bafethu angehlula ama-award awu3 man come on.